Najbolji košarkaš sveta i centar Denvera je za 24 sata ubacio 90 poena uz nestvarnih 80% šuta iz igre. Prvo je Sacramento dao 35 poena, a potom 55 Los Angeles Clippersima. Još jednu istorijsku partiju upisao je Nikola, ubacio je Clippersima 55 poena i to za nešto više od 3/4, pošto je najveći deo posljednje presedeo na klub. Nije bilo potrebe da ga David Adelman troši, inače bi nadmašio rekord od 61 poena. Samo u prvoj četvrtini ubacio je 25 poena, na kraju treće je bio na 52, a konačna statistika za 33 minuta na parketu je 55 poena, 12 skokova, 6 asistencija, 1 ukradena i 1 blokada, uz 2 izgubljene lopte. Šutirao je 18 od 23 iz igre, dao je 5 trojki iz 6 pokušaja, dok je imao i veliki broj slobodnih bacanja što se retko dešava, dao je 14 od 16. Samo noć ranije protiv Sacramenta je ubacio 35, a to znači da je u 24 sata postigao 90 poena, u samo 8 pokušaja iz igre, 34 od 42. Imao je protiv Kingsa i 17 skokova i 7 asistencija. Nestvarno koliko je Nikola Jokić dobar i potreban svom timu.